and it's a matter of a piece with the amount. And the catcher say, India spiritual doctor, Papa, we to go India man, or go this year, tell the Pimo Kumase, a Himako be 18. I did you my dear son could the body be a by chain. A day, Yawada, if you had a memenda and a consider. The catcher will say, one man was him in Kui, you can't do my sem or sem, and in my Basadia, Mamma, on Yabrabono. I also send my drone, who was a baby nefa. I told him, the India spiritual doctor Kachuina, and say, we're watching Chin 190, then you meant me Kuyama, dear. Baby Pimo Kumasi, a Himako be 18. A day, Yawada, if you had a memenda and a consider. But your pity, anything ye. Maybe I make a bambo papa, I chain, I sa Uncle Mino. They take us and say, and if you acquire by 40 nippers and the air so. What you say, a baby may bought my Juma semi, and so capillate me to me some. But I'm nenity or bamnity may soon ye. There's one who was a Sabu Sabianado, or more bambonetti. And don't take a spiritual doctor catch yourself, meant nothing. It took Marco India man, could issue an entity at the Abaganum, at a word of 180 for 80. This is what you want to back, won't mean Cassa. Untiminante, a Drusadi from say a Sue Baba, a Sue and 1 1, a professor autism. The Bachimu be idea and T was who has a father Pimu, India spiritual doctor. I will come and say a Himako be 18. A day Yawada, if you had a memenda and a question trust. And the question is say, Diano be a bow, a year do to an I have Balabana say to me. In so many of the Bodia, a year pepe, a conodi, a year botchera, and I say Ndoku. And as the tongue boom, and now the Bugula and the Budia, and now the Bow, and now the so many Budia, India spiritual doctors who are, you know, Betnasi, then you won't be any near Diamonds and say, Nipa etiasia, Nipa ense, and as Nipa wunti, and a serious Sevenado, and wow, no two for Yakopon and the fat and Nipa so man and the one young Nipa. And if you are catching in Annie say, a good woofy, Umami and also for you soon ye. Now soon you say, the base was soon be idiot. Initially the man. Also, we did a Japanese channel. They were many sources of what the man went to me when she and Ojao and until they be a better was not about Jose, a good Yasha, Sikasha, a good Yasha, why I sent him in Kana, you ain't got to take a chewing knife for a back of Pesebra. You don't trust it. Scalcon won't quandia, you be near their man with unity in a family at Maba. Who was on more to attend their Buffy. They might then intimate me, Shasso, who put your next summer with Shana. Oba India doctor Okumasi, Himako be 80 ma, Utumfonia Copada Roma, if she has Eddie among every dear Eddie. Near Cachuni, oh, a bow, an enemy, and a Lucia, and I'll go for you. I did as a chrono fita, I just want fun to. I could have Oba and now fascinating. I did chairman of assembly maso. Unam come teacher maso, Unam soft so, Unam him for so, a patch as a baby, a crank of fast and people. India doctor said, Brady and young. Now, I also only say, some more friend out here to true, and I say, Tintino, because one member in the other time, I won't me, man. They won't get in here and sanitary, I won't see. But I will be people to find a couple of fire, so maybe be able to call again. Who about all of us, symbols and make an answer, and Sanon Pa, and Sanon, who, oh boy, only so grand over Borodia. In the other time, may I then found Chinchini, then found an baby, but in the other time, we will come and say, Ahimako be 18. Da Yawada, if you had a memenda and a question, a dambo, a casacasa, and I say, Kubina to go for me, can you feel a brie? Oh, yeah, say, could not be for you just now, away for the Yakania, away for the Diana, and Mano Eham. The Akachuina and Saudi Arabia, India spiritual doctor, say, a Wukumasa, Himako being 18. You do, I say, love me alone. Only Obana to, only Berman to, ordination, more than a school 9 also be, or once on the side, also unity pendia. India spiritual doctor as no catch say, oh, dear man, how you come say, I hear my being 18. And there you are, the fear that Memon Dan could send the Dijuma. The Pacho may say, you do, I say, Berman or now, Barabadon, love me alone. Come back to me. If you are no man, it's another man, it's when you say, I come say, I'm here, and I'm saying, Mikuna, you come a pay. Okonantia is still, but in the other time, shall be you mean the amount. If you the motive when you go down. About 1 year, people must be near the amount. Now, say to my career, and that's on say to my Kaku, more transfers would be. Bema, and Yajuma. Said a Kotikava, put me in Nasu Timu, who was already a good Timini, but you get up to inside a floor, say, for more than a spiritual marriage, and never be there, so Basa, who any year, who any problem, in the other for other street. A year, Coma, a Cataras, and I said, a year, Adia Star, and I was only so you see.
India doctors in the number no 0240 553682. If there is no son, a copy no tribiara. The trust say a susum person, and in the air came up as we had that you know, see, name person, name church, and you see any man out with you, dear. So I say, who got to say, you will be able to the banana and another for no transfer from the two copy. And if you are in men on some copy, men on Chima, a bit of crave, I say, susum person, dear, and come on TV. But I say, susum person, dear, not a chair. I was young for Yamobibia, Ajo, Yamobibia, Aquaba. Edeba home television kumase ahojo o sure na no wadwe agba pa wonsima diasa enkono ewu fi hanom ena eyi fiada yasan so atenase yada obo ade ase so sade enkwa akyeen ketrema eda bodwe mojade mu afrisane time with India spiritual doctor ebreni abusia mo fefe mo na mo nkika nche mo ho se brena so India atenase ene wasani ba bedi nko ne obibie no maso paade a kyenya se bedi nko nso akwa akire hwe screen ase numbers ni gu ho fa mu bia fato di nko wi a mo fa India nko bia obia no na ne di ade akyi a obade ado de nkwachi a mo manan na mo kopie mu ahema kokobe 18 mu oboase ni kumase kwantempo ne so kwasa me no ekan oduru ahema kokobe 18 mu a won sani pa so signboard si ho a ni pasa dem awiadan finfini follow arrow no onim tete so kwakoto India spiritual doctor kama pa enya sempeto na afi ono bedi nkomo afi wo ha no wono begu kwam edi amawo na wonso ahomgye ene sayare sanso na wo pa etimi ayewodia abusia ye frame baka yoko binyankopon ne so jumadi mi na meji ho chia me efidi samre de kwese no nkono ebebo apemu atese edi nkomo no asi apenachi no na aye meji na na muntuo nko a sebe ya wonso how konada da muso no wonso etime fi muso edi akọ eda eye yawada ifiada memeda ena kwasiada eda yawada ifiada memeda ena kwasiada ena India spiritual doctor wodi na juma ewo ne ho anopa ye nonso no ebi ne pronda to ho edi kwasi anwumere no num na afi papa no akwagina home dise ade a chance na wasa akọ na wow ehun asem nyina no ebusia seba me no ka se de India spiritual doctor wa ka do de mu ha na answer na ma mentwa me hotewu me ba me kwa ncha akọ na akọ aba tweme me nko ba bia me ba sisia onu fita just one fan to akola oba ana wo fa sinti ade chi no ma sembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so de bia akola ko fa sande bro India doctor se bra bia ne nyine ne nyon na rose me won ni se san mofra no a on ye tuntuntu ana se tintinti no o ka so me mra India doctor nche won timi ma de mo ne de ni hian se na tare a wo hye a won sie ora be pim won fo nyakobo be fa ye so na bia e boko e de na wo ba wo fa singo se na me kan na se ensanom pa ensanom o boa onu so kra na wo boro dia India doctor se me ha ho be fa ko chinchini be fa ko nanti ba bia bra India doctor so e kuma se ahema kokobi 18 eda yawada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa anase kuru bi na tu dofo bi kimfie bebre mo ya se kuru na bayfo twitwa so na abayfo de yakania abayfo de urenge abayfo de yedia no ema no ha ho ne yaka chu nyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so e wo kuma se ahema kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni wo so bi oba so nya ne sai wo so nya ni tipendia India spiritual doctor asino ka chonse o dia mema ne hawo e okuma se ahema kokobi 18 e da ya wada fiada memenda ne kwese ni didwuma e pa cho me say you do I say bema no ana oba no be don ko love me alone come back to me e bia no oba ne tina na bema ne tina no wonye ne hu se ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe uko nanti anye ye still oba India doctor nche be hwem nyina ne ama ye hwem de mo tumfo nyakopon adaruma be bo ne apepum asibe ne de ama na on set maka wo yira na so on set maka wo ku mo trase asudi be ma obemba wu enye adwuma sebe kote krawa utimi di na so ntimi mu ubo so ne de enkwade wontimi ni pacho India doctor to inside afro say for more than the spiritual marriage and never be breda so basa wo ani yare wo ani problem India doctor say for rabeswe eye glaucoma eye cataracts and answer eye abiaska and abaso ni so ibisi India doctor say number no 0240 553682 if you dey numre no so akopem no twi biara
ye trase e yesunsun pensemu edi ne kan na person nya daje na utie ne ye pensemu ne chire ne sua ne ma na opebi hundia sa se ukoto se penimu bi etu ne banana nana fo no trase fo bi atu ko bibio e te fie da nwumre no so ko nwumre no twe no a e bre ko e betrase yesunsun pensemu bia e wo kuma wo TV e betrase yesunsun pensemu bia na de chia o mu ba bia o so afo be ka se ye twa hotawu na ye ba no na chi no meko India studio doctor nchen no ka koma no akwaba na afi ye dinko zamenko India ho na meko na akwaba India memwajo mo akwaba ya medio na efie bokode ye ya me ado no mo mpa bo ye ho me siwem ti sei kwadwo ba efo ba na ni so hwe ketu bi ensa ne otumfo nyankopon aye no e doso na bro adwene nti ase so eye pa okay ekoyi papa mekoyi do gbadi ase echichi fo no so no tiawa na kwadwo wo achirichira eno ane se opa se ebia na bibi nti untimi mma de oba ne se oba sende odin o ma me din ba bia wo no ba bia ofri na enkomo no ya ye ho hwehwemu ama na wo sende sa na kai hu so oba sende 50 Ghana cedis account ye a ne wombia ne aka na de akyerew bibia ye adwuma na tua cost na ne package bibia fine ne da send car e ya abroche so a be send DHL na omo de abro e African country bia so a wa address be ka ho ne de ade ne de abro na bibia ye kama nemom no adaje so wom dia memma ne hawo tu anamo ne bra otumfo nyankopon adaroma wo ba e be gina wo so amada na wo san da wani akoko sanity okay eti na se sanity na ye ni nkomo India nipa brabo ankasa e hyase sei susun fam ye okwa bi ye wo se hyase ana se sei bidase ene se otumfo nyankopon nimdi mu no abra obo adasa na oni bibi odi kan bo nipa bia ade bia mienu ana wa mo nipa mienu obo adam ko na ene be se full topic o se ade ko denti nyankopon di kan abada okay ko answer obo if ana se in hawa no na ne tie ne se nyankopon bo nipa no ade edi trom ni bibia hye ne nsana ehwo na nipa abrabo ana ne bibia de ehyase fitie na eno na ohwemu a yetaka se adwuma otumfo nyankopon di ka de hye nipa nsa no kuayo okay kua ena nenka ne tete na obia esie ana so mu ye kua na abra no akora nim no na afide nyuma foforo de ebefofo mu edi nyankopon botel de ma nipa de sani se hyase firi ha na wo hyase firi na ade kyen ade se nyankopon ebie adasa adwenim konisei na kurabataba na branch na e developer sa na e developer kakra kan na e developer ba bedu wi asisi a yesese de wo computer world ti yakopon bu nyansem ne botem hunu se ene ma abaso ne nyina no enye ne nwanwa na ba ne beba ne o se start bibi kakra ko yo se ne ma na aba kakra bebre ni nyina dudu ono raw materials ye fa di free soil no ana se fa di free team obi say rubber ho ne ma se edua ne e di aba ye hwe na de ho ne ma ayo ne ma nyina fras mo edi enyem nwanwa se yakopon ma nipa study ne bibia hyase efri edote ana se efri enwurum ana efri fu sanity okay nti ye hwe ni sei na ye ka huhu fam no ye wo nipa nge a eda nipa beto asasi su no abrabo na no frase no koyo no ambebebe good na ye wa kwan asusu fam na wo say ye de faso kakranka za kopim nipa no ebeku se ye ni sakani kojo enokre abusua bia one de nko India form wo mo de oba ya sante akra na tribe bia one de sirefo wo mo de ezimamam wo mo de anwuramam nkramam saso na asante de enokra no ekrokro ni nyina na abusua bia sa one de kojo no se abusua mi wo ha ye wo a ye odan ewo efie ho a ye di wuru akokọ bompa ye eye niema e de ma wo okay apart from say ya tu din na wi no omo niema bebiri a mo san ye e de kire akola ne se ba wa ba no betenase ne benyini epenimpa ne bo obusua ene wo maye wo firi mu no ukuro edi emu se wo se saa de na omo ye maye mfaze a odeni no anase amana behunu fie ho
ama fie no so e ma ne be hunu man sa dem won be so je say e fie na honhom ni tumi so ofie onyina so hunu se o manya hoho foforo ya abusua no ya akora enam mo so what I say no aba bedu no sa akora no ene do mo da na di a kyense onie no odi sei to mo akora no ban firi wo hawa mane kwada na adwendwe ohia ne ateti mu na akora onyini emeye panimpa efa mo abusua no no fo bi muwa ni kuro ene ne maye ofiri mu e de ne sa ne ba spiritual side no o maye ho amamere e bia meka sei o mo ye wi a ye waduane bi ebeye ye bi aka akora na no ebi ne sei one say na meka say ye wo Ghana de tribe ne dos tribe bia won de ana me say dudu no ata ye aduane noa o mo ye aduane na apart from tribe no religion bia so won de krofo mo de Christians o mo de Hindus Buddhists any the sangoji say no mo nkeka na dudu na no ya na aduane tia piem on say so hwe ya mamire mu Ghana ha emprepin ye aduane piem ye efro aduane piem saa so na akola no so ne saa dora na de enso aduane piem ye ne ya ne bibia ka no obi aduane bibia ka akola na no a che se wa ba atena se aduane we na ye die nti o mejo ye aduane ba miensa na enum ebia fufuo ebia adibi ebia emo ebia to o saa ne ne de akeka akola no hu se ekuro na na abusu na ba be piem no omo engineered food enie asasene so aduane enie nti ye hira no e de masa ne menya na say in this case no ye de sunsum ayede adua akola no sentien sane say otufo yankopam ya te ase say enye ne honam ne moja na enya ne me ne wiem asum otumfo kabrache say damoni fontimi foni ko twa ehunu wo mo enu ti say any say the spiritual world and as spiritual realm no na why ordain enti se honhom bi kura e ba fie ho a efia honhom nim say akola ya wa pie ofifia nti e bo no ho ban ane so we pie frifio atuko akoba bi obeko school okọ he ye gya na okura akono ahonhon nim se akoda we de ye japade nti en ya se de se ebo akora no ban okay edi ye wu ko atu nga abrabona hyase anu sunsun faso ahyase okay eti se kobasa ya hoden se de wo ka no na usikasem ekobasa ye gyina na mawana wawade ye gyina na mawo wakwantuo ye gyina na mawo anase sei kwayo ni bibi won se omu gyina omo se omo sre ohaw amane yareda ho patuwo aban amane ohina amane enkwanhia ohia ahokyere anwinwi omo sre nkwatenten de mawo na nyini bra be ye panimpa na bo wabusua wo maame ne wo ma kura wo firi mu ene ekura ye de otimu eno che se eye sika asem ni aka ene enhyira asem ene aka ato abrabo so se abrabo no meyie enti hono usika no bibia dia hye wonsem okay ye kyira so ama ye hyira so ama okay se ne ori firi yakopon baaye no eho baaye no abusua so ye da ata akire enti nyini na befo wade na abusua no ye da enya so mfaso na maame no papa enya so mfaso ne kura wo firi mu ene wo ma wo firi mu eso ye da enya mfaso papa send di wonsem mo we so hwe Ghana ha ye wadefo bebrebe na momuso nipa bebrebe didi kwasem ebia ne sa nti abusua obefim no empa papa ebebo ama wo no ene de wo ba ne na already yakopon de wahira na aba ayo ne wo bedu asase so abusua so ye na mamra na enhira na de ba no obo ho ban yie edi amawo na eni matima ere atimi akonkan edi amawo edi abusua bia no se ye saa de man nyina ne edi mawa ye ema mo ye saa nyam se omo ye saa ne se ne be ya wabra bo besi wiye ma fo ntimi nyi unsam saade kojo sunsun ye kasa saade sunsun a ye pa che sika ye pa che adodode ye pa che ayeye eno na e bompa de ehira unsam e friend saade se ne be aba be ye defo ama bisuan so ye de adibie eti hono usika se no wa nyina no abusuan na hira so aboni akopɔ de kan ho ma no ban se fo be ye adwuma na bi nka abusuan eti ekobasa se nipa no so ya ma na hunu na sede a ewo so wo ye ewo ho ana se onyini no papa ne be kire na ni tina oba no ni ye kire abusuawem ye mpewoi abusuawem ye niwei abusuawem se ne etie akraboanie abusuawe ni ye kire chinti akra ne kakra medu be 18 years no mo abehu bibia
who say a biano age also a trouble frano. I didn't want to say the city and untim could say about 4 years by 20 years. Or by 2 years on your children. Most of the Biano Aminatian, what Tiana now cranny the Yini. What is Santa Tiano Anini? And until you say your gun, honey, a sentiment. Yet tea and nipa, ye nipa. Munye nipa dia abwani yenye no emene duani dis anu ayakakaka honto no kokunare ne onipa dia ekomde unu asue nyansa sase ye tetiwa mo abebobra yenye nkunmi wonya aboa enti abusua na afiri ma wonyini no omo teti onom de sa ne manyini e kirekiro now de onyini now de ba sa ntubo se so papa ni maduru a ebedum pempenso afi asa onfimo miemia kakra no bezo ho a otimi pagya nso bucket be mienu no sa akolai ni mfimu ayeden to no ko afumu a no ni maduru ya no bra o na habawe etisei me nana ene kire me papa na papa so kire ntimi so me kirewo bezo ho a no sa ko hie duro be bra be habawe woni no etisei ti so no na ma no ko hie habawe no afro se bra we habawe ben so da ba je champions very good na da me ka say dey na ye so da o say yese na akra ne de eno so ye na enyini it is akuya so mu fi a adani amamre ba akra ne fi mu mi no ma fra na betena mu bi ye ya hafo ye niema nie se nie no o kire no we say bedu stage bi so oh ye kra no ne wa ha o ani efi a ne betena ha na ekra ye nchiri sem ye nchi ani ho no church na nyina akra ni so nti akra ni nyina no be hu ni nyina pepepe okay na ye ntia se we num nyina tie be ya makoda na ende na afa nipa no bedu baabi empesuo bi no na afa e kwa beda na nyoma nko yi ene se esuatra abusua bia woni de enu ti kwadwo da bia meka nyankopon de wo ma obia asoro so wo ma obia asoro de yenko nyenye ne ho ne yenko ne wo yenka wu se bibi wo ho bibi wo na ne de on se babra mi ati ase nye ne hona no moja na enya ye ka sunsun djuma e wo ye sunsun djuma ho se ye ka preaching dia e ya asofo adjuma ene na ase bibi na asofo na tintam nyina bo so da bi untimi nye sunsun djuma nka nkire me India doctor metia se unima haban asofo bebrebe doctor me ye prophet na so se na haban me si ate won sempe se me sua kakra ene na ye prophet without knowing heads how spiritually helps works. So what you say enwura ho a your friend say enwura ba ye kotibe no ase fa numa your friend say aduro enwura bi all difference no aduro immediately be ka say aduro na tumi na bam but what dia so me kodo mi nwura mafuafu me kodo ba bi akodo so champo ho nyenya ho wo shija ho jinatwi ho haba bebre ho so ti ase bo magu achi ni nyina ho but we classify say animal say say enwura ena wo kwa kodo enwura na ede atu egu eti wo kwa kodo enwura na atu egu no se edu se kotie duro na wo kodi a se me kotie duro ese ba bi akodo sa animal tu sa aba no so kotie aba no se eduro wo kro ya wo kodo dia wo se kodo enwura oh difference le no ene ma hu se awo se usua ade enu ti enka ne tete no ansa we betuma aye habanu no ana oba sunsun nyuma no na onima haban ni ekwan haban ye fa so kasa no ekwan haban fa so ye adwuma tumi a wa haban mu na ne ye nsua eno ne ye problem ene oil anointing on the shine mania dodo na fi nuam na eba na how can you be a prophet also watered eye and as the eagle eye and as the next whatever you call it now betima kan say unima haban we akojo me kan say makwacho so wo hwe abrofu sunsun calendar no the angels and the other things no when you come to the black soil it's not like that it's a different thing altogether okay makuma akuni eni omudie ni shia they call our own the black power na tumi wom all because of say we are from the black soil and we are black people. So whatever we have, Biano, should be named after the word black. I see. It's your black power, your black magic, your black herbs, your black seed. Black seed, go and say, come on, I'll be a TMDB.
nya mu say sanema black no we compare white na dey na hu black na hu enso tumi wom ko America White House, the White House of America. Nebu say say mo ka so mo use White House ko banina do say na white almost black. It tells you say black no you can say black is power. You can say move your authority. Now obi okuta power no or the new authority. Okay. Tell bia on there and untina White House no obi you say sanity there also mo find the word black no mo use black. Ejevie Ghana akran so ministry you know and that's why parliament wa most of aban penifo no man peniko akufo de nim penifo omo ka dodo na ya black you can't compute black VH no everything is black mini akofi what to say or centrum send ho ye o say doctors yes so say car VH ban black ya hweniye when they tell Gaza and penny focus on Gutano because black itself no master don't try. Okay now say what say your brother boy your practices and maybe say come one. Oh yeah only say yana me ya these white people so-called Americans when say I'm going to defeat USSR United Soviet Union how do you call it mo and America for no ebe huge. And omo beye friend is powerful. So omo court no, omo spiritual court no, omo be hunu say no. Your land be your friend say Africa. O that time can your friend Africa me the din beba. Your land be wa continent be wa a contain blacks. And everything they do there is black. And they are the very people and no more they are only yes microphone no more the black power and the black magic. And because if you can black magic go through. And the sanitary as a percent your throne no e can say now pa America to train the whole world so there and you better say you kokowhe that continent na containing the black people no e want a black power no one e want a black magic ni wo. So they descend down. Tomodi kan eba no. In fact, na ensuo no so nya easy ma omo. Enti omo ba no, omo ne nsa bike. Na time omo bedu ha wie no, na ensa omo de ba ni na tuani na ensa bi anim. Ekọ na ya empty. Enti omo say ampa bibi wa ha. Enti no, ye continent na nyame de mae no. Ama for visa nye continent papa no. Masa pa hwe America hwe Japan. Ade chia earthquake. Japan and Canada maybe to be shisa abosumi ni enum ne da Ghana ifa na shisa da ya sase bia so ye correct bibia de besi so bia so ye kama almost all the needed natural resources many for life kama yakopon dey ache free of charge and we are the only black people in ye war e be first melanin asa melanin no it mean fight against yare bebre eno nti na covid by antimi blacks no even blacks in Europe crana intimi blacks this black color and they don't maybe abrofo hunya se sanity dia no mo be ware tuntumfo enti hwe se obi atuntum ni wone broni ni tuntum a we akra ne ho fe kwasi broni wo se ahwe TV a ya hwe abroni onya 60 years 70 years 80 years kojo na nim nyina atwum tsima mumu a wo hwe mo ba hwe ye bibifo no still. So, nyame wo niema bebre o de ma blacks we should not joke with them at all. Let's say ya honhom a wo kan wasebe no mwe ya sase su. Omo ho so mo boy ya. Oh yes. Ya honhom na nyame de ma ye no nyame kan honhom o. Ba brofo no court de ro mu yuso na e bonsam. Oh I see. Na sa brofo mo na wo ne bonsam. Oh yeah bro ni yonko pa ne bonsam. Because am volunteer say. Adampo ne kwakra na. Na nyo no so mo ti every say Church of Satanic. Church of Satan. Church of Satan. I just 1%. Almost some umbrella. Oh, White House. Near church Satan when you school. Aye. Now, kwasi broni a wakan sa asemu. Oni me ane wo ya nananwana eye Nyankopon ba. Yes. Never ni ana mafon ase ani egu nsa. Yes say otumfo Nyankopon de achesoro na honhom bi wo soro.
how me pese so fu bia kasa mistake no enti ono nyankopon no o se esoro ya ne tena bia asase so na enti se de nsa kire soro ne de kire otumfo nyankopon a eno se bonsam ne to enti se ehi na se nyame wote mo nkire semsebe nyame no osoro no eno se o mo se otumfo anase otumfo kwame ensa otwedi ampon kwame yes yes otwedi ampon just na twere no ayempa edi me bie no monka ahefunu bo continue so obo osoro bo asase tumi nyina ya wodia ni ato aso akasa ese die bie mi enka nsa na bosun no kwa asofo mu bi kase ena e bosun ye friend say ade na edi ni abosun ese asofo no bebrese e abrosun oh da ben ye di eba ho o mamo nchia ne ma ezo kura mo ba ye ho ne bua mo chechire mo kwan no I'm telling you fa kuntuna se anande suo mo chechire mo ne ma yes koyo enunti we should respect our religion, our culture ye ne ne be bua yen send your papa omampeni Akufo-Addo or say believe also I believe Ghana or say it mean India not say believe yourself say you can do it your vampire yes Abraham ya nana Solomon ni nyansa David nyansa omunyina ade no go so me nsamafo na se meso so me vampire na me ka se me pe me nana Kwame Nkrumah ni tumi ni bi what I say me permina na mpenifo mabobom ni so mpomutu no ma ho no nyansa ya santoa wo se me dia ye bosom na dia okoka David omuye pe so wo frɛ saman wo frɛ saman mo na David no omuye owuye onye saman Abraham so kwadada Bible say nim dia me man ni nti obeyira omuyira no kwasem eno nemne ye ti asore dem common spiritual marriage yewu kojo obi akwasore 10 years 15 years common. Do you know why I call common spiritual marriage? Why I call spiritual marriage? I know the hope the umfanye. And so for you, so for Sunday you inside the bus. Doctor, me spiritual marriage you know. So for maybe so for. I don't put so for I say. So for so say spiritual marriage how you none my dear friend spiritual marriage. Or the doctor say me you or da na sunsu mi na beda. Na sunsu nkro what say. I was just a doctor. Mr. Romania, but do there. Whatever no intention, they should be seen. Kojo, obey what a very simple spiritual marriage. A big giant shall be tia sorry day. What was only 10 years, 20 years. Bro, can Kojo Chabi only prot what they can. What yare say a country will Johnny. Yari enti owo ba bia isofa owo boto no kwa crashing to ba ha ezo kura puma se kuche no de kwa so still ne ho nto no ezo ba India doctor chan oh sharp na no ho aton eno na se o wi na mo asa ka se eh ke akọ afọ ba bi den se ye nim se bibi wo ho a nyame dia che na na mo dia gyan ai de ye adwuma eno ti bibi ya na e wo ho na bibi so wo ampa kojo na ede na sofu batimi try that wa faili sofu ba wa as India doctor ma omu ma de se kakai no kwasem anamba small gate bare yentia no mame sapo yentia no nyimire ono akura kitu yi uza me bawo se akoda no brofo me bawo se wa mani pa bebre o tika no wo kwada wo me wa me ka se daddy so na say ofroko yana no go school we have a school fees so adie no wose wan fa free sura ma wo a enye yie na se obi de free sura ma yeso a mo se sura so bon sanet won odi ama nipa no e se de an ne yemfa wo se ade na nya no kura de an na no kura so huntimi nka kojo ewi ase da bia meka asase we yete so Ghana ha ade a wo be ya enye smuggling ade a wo be ya entia ban mra no masa yire ho yere pa osika kwasem se bola na wo suo se wo prapro se wo ton kubeo se wo ton de bende o enfi wo bia asema o ka ye adwuma ni ye wo ye adwuma ni ya wo benya sika da so ho what I say Yakopon bo ni papa asase so wo se ensam yanim fifiri Yakopon ankasa adwuma we tituru na ye
what I say e to obi an be ya adwuma bi ase wo sabe ko ano na enya bone kwas kodwo yire ho ye say o hia ya kwasem komo so ya kodwo nu say first no yesusu ano say obi pese o ware ya na o ka che sofo a sofo se ye mompaye ye mompa ne yakopon nyinkire ene kodwo do you remember the last time obi ka che sofo se ye mompaye ne nyame nyinkire menkai ya to atwene menkai hwe bible no ye kan ye kan yi akosi bro ne atro me bra frafram efri nyame ho nyame nya we okay so nyame nya onya we e be ne kodwo nyame ya we se nyame ya we ampa ena ye di Yesu Kristo photo atare ka ho na ka ne ti akwohwe asa mamu ni pawu nyame nya we ni atro quotation bi da de ni da atare ka na akwohwe bran na mu ni pa nyina sam no bi so ka na mo hwenta ho na ekoba ye na nyame nyame no enu ti se bab nyankopon onye ayi o peni krofo no so hypocrite nya atwom mo nyame onye nya atwom ene nyame nya materialist ni Roma ni president out ni wo hwe wakoma enu ti ro se enye na ona osim se awurade nya na be koso ahimam ne mo ono ye mi otumfo nyankopon masade ne mapede eno kura kwan so trodo enu nua hon konkon sa kan nantini kodwo hwe kwan ne nipa da sani ye bre metima ka se kuro we sei nipa ebo kroma kase pa spiritualist e kroma adami kan say ye yesu sujuma ye sorry ne animu ye gu ase to the sense incarnated ye na nam tamo no yesu sujuma bibi si kroma ma won huda obe hu akoka che ohene nana asem say neba ye so anu ntentem enye bonsam dwuma tie ni ye da bio India de wo kan kura no ye na nanam asema won so wo kan se utie na nam abakwasem a yesi obade hyehyɛ mo ye nsɛbrebe so ekwanya no mo faso a no mo ne obade din enya kitakodie no na ekwa be ya mamre ya no mo nam so ensa obade nyankopɔn no ntimi ampo na se otimi tie mo ye nsade a ade na wo se de ne epo kwajo onim ene ka je se abrofo no tina se America fonta so mo ba black soil ebepe black power black magic no mo de ekobo mo kuro no eni ti mo ba ezo mo ba isa tie dia ene o mo me say ya dwene because kojo the 10 commandments no o problem de ya adwuma e black soil enfo bi yire emokro no eni awu enfo ba wonguram eni adase kurumu edebe ni nyina ho ye mu say abrofo no mo say the 10 commandments o mu disu ana woni so obi a wa ya akofa turumu aba ye blast de say ware mienu wo se ya no nye na ma turumu na ye o be gina he na aka no susu be Christopher mo na Christopher ana mo kwara ma mo kwaka turumu so turumu na mo hwe kom de mo fa so hwe kwajo meka the whole world religion we are said also pa only Christianity pe that's one power in you o mo susu na turumu o be ka say doctor wo kwa akiri no kwasem na wo ka no me who say come for them yakogina o hira turumu so na we wa dance turo do say asori dem ye hira turumu so me wa dance here in the name of Jesus mo but me ni nkramofo so dem de ho nemo a Christopher so dem de mi wo bi eno ntina ye nua matensi form organ ase da bi mutumu de na ate ho ye no nya free mo from America ne mo ho he ye so be for Africa tumu ye nya ne kira sense ya mamre kura ti o omo ye miti amata was say ya mamre kura mpe they say ya mamre mpe dia mo ya mamre na bamu ha si ya mamre mpe dia ena ye den ena so ya mamre ne ye boso asem sebe hwe kodwo abrabo aye bo enye yi no amanfo nsori yare ekun amanfo nsori asori de ekọ ne momodi aso ba hwe India doctor okuma se ahima kokobi 18 na sa ni mo ye nkyereo ye mie bieso oba utu 50 cities utu 50 cities ene be sa hwe mu wanyina ade amawo ye hwe mu wanyina ade amawo ene be yin ho de se seni anya ne emfa moa openi bi ba me nchen na oso okokwan so o chana ne wakọ bank bo sia ma se ni maame atam abusua aborosan ashtown e di amana ko loan na ye ka ese ni maame hunu asema wonka
tini ma me se nim gwase si ba ne de obekọ ne kwaye okokwaye ma okọ de DDT beko no akonum DDT ho no mawu oh because I can aba no masa ashta obro sen to so be 9 motimi ho ka edidi no wonye obaye no me kire niema wo so nyina ne nana ba ko ska ete ho na si no say una nabi ya de woto no ana papa atwe ho manso ana osan ne to ntutu akura di ya mienu sa una na no oye defo no ska kokwaduru fo pa enti asem nkiro na koya amamre koya akwankire ne naso ekwan bebia ma papa ne naso yes okay wono koy no koye kwadwo ani be 1 month ekwana bi ani be 1 month afedie papa no na afo bi ko oye ese e ho no otena ne ade ana eja branch second odwane no ma mi nyina kwakohye ekura nase etu omudodo a na oso oje no otena oye ho abu agum bugu na die no nkohwe akuku asika wo kwadwo brand life assistant ya body di wo kumasi abetene nka enoma wo kire no yes amafo nim se wa kwaji skaduro wonji ene obi nya sika no skaduro asem to nche fa koki asem to nche wanya kwankira to na brabo so waye ye tam otua ne nanane ka bibia ye gina ne nanadi so se ne duwa bia wo bo Solomon di se Solomon nyansa David ahode no na eye adwuma saa na wawa busiam so ye befa obi amana fa so mo enye I see eno ne ade ye hu ade o se usua na usua obehu koyo yakopon aka to wo se ayi friend say abaria pompo bo ani de atosu koso ampo se pompo bo na edendendin a fa ekaja o de kaja fa enwo ye animu fa to so ebedi na se be pai wo ye de obompa wa mompa o de to so be pai sa ne nyame aye ade na ho de okay why bibia dada ababe te se bo magu achi wo fa aba na we de chi enko ani ngizigi be gugu sa aba e maba yakopon aka cha aba so wo maba te adwuma so be maba enu so be hunu kwa e fa so ye kote no kwadwo ni mabrofo afri abroche ba Ghana ha e be gi direction e ko bo mo bra wa abroche kwasem enokre se ukọ Togo Benin ani Togo Benin da area ho omo wo society be friend voodoo yeah abrofo be gi voodoo na voodoo agenti wo America masa don't try yeah adwuma so o Canada Haiti for fan voodoo no mu use East Africa ha American omo use voodoo German voodoo ho British voodoo ho see ya harum kwado asenka ase voter ebita voter mo pa voodoo e bi kra Ghana bebre sa wo hu yes eno nti Yakopon sebia so sebe nyaado sister obo sa nwia me nhira no wo se tumi nyina ya safo awurade de obi ani bi ade ne edane course no asore ya ekọ esina se nya atwom ne manti wo hia aduku ye ne sisim ene nya me be na afiko nya me be vie dunu oda so sim otimo ama stroke achiru da so ti asoro wa bomba ya bon stroke na nko pressure diabetes some na kasa kro no preach onu kra diabetes ni wo o problem ne be manya adwuma enso so se bomba ye ne be manya adwuma enu ntina India doctor sebra ye no wontina se ni ehwehwemu sade kra fa sa ne manema na afere ye mfa ye nananom kwan so tete kwan no so ba twa bosom asam ne ye kan Bible no say sedru ne adi a monka mochi na monko tete atempon no so I mistake one more correct boy me preach Bible no me preach salvation kwajo quotation me India doctor mfa me ho me ne fam wane say wo yare na wo mu no ho beto o ha na wo mu wo be free mu be ma na wo ne na bre wo ye aduane ma na di wontima ba ko pe ana ade di na chi ade chi na be ko be gi so sintima ne ko se fire se o support na wo pie to kra ise o si ko se fire se ade a hia wa hye ene be ma na ye o so onimo eno ni me problem enye quotation se na me kan ha debi yare na account na that dem mfie bebrebe yare ne nko no eno ni me problem se o ho beto enye mai tu ni adwuma wo nya nye ama onya sika to aduane ni ama obi dia de wa no akokofa
adwuma wo nyanye na ekom do na ho tare nya tete na yo ba eno nti a wo kire nti wo gina bonte na iso bi bediwu asere wo yeska koto aduan ene na India doctor se bra ni amwa ene ni me problem enye quotation enye Sams enye Matthew enye John enye friends Habakkuk kojo ene na wo se ani bere India de wo kan na se ro me ate ase abibifo ye tumi obode di mai ampa no kura musu na na ye ni din kita ho no otime boa yen no ene se de ni pese wo ntwetwere wa brabom ni se de wo se aka berebei na se ahonhom no mo ya sase no oboboafu yen anase sei kojo ni etie ni no kura eye ba kope kontompo na e bebrebe otumfo yankopon nim die mu no o ma continent bia ne wonso but abrofo mo mpanyame asamo forget yourself na tro Bible no kom ne nema bebre akeka ho me India doctor do bia menti ase but esa me gidi ni ntino me gidi na ensa quotation e be nsia na Bible ebi kanfo ebi condemn kodwo yemfa de he yankubo kwa na difa na we media ne say problem na wo no say na be solve me media ne say from Bible no from Ashase ne we Genesis to Revelation na ne nya me minima ne say ye papa do nua say na odo nyame me dia no ehun hia se be hu quotation ana minim Bible mu enka hwe woni Bible mu Bible fa aduane si jaso ma woni ensa wi diabetes ya ye okwati na ewu no edimi ma onya eba na wonya ngo no edimi sofo adwuma na wo ye nya edimi nye ne be kira bo nya se bra India spiritual doctor nchen e okuma se ahima kokobin eda ya wada sia da memeda na kwasia da ne entena se no abraboki ye mie ma abrante osiso wohianti utimi kanu kure abrante wasiso wadada masa utimi ngware oba wasiso kodwo mi yesi sebe jo se doctor mi twa kontompo mi timi fa boyfriend baako me boyfriend na be se du na mi ye obi a me ko me boyfriend wa be ma wo friend me liar mi timi se di na chima ni ko di mi ase ma ko me boyfriend adan ya medical nyeska wa sister say wasi adie we no e ma adie we no e ma tonga no ansa na be huni ngura no na wa brefo king amafo twitwi na vaso enso wati asonde mu okuta mike to nyuma sofu hunu hu asem nka kodwo arehu semsi guy bi wo ye sofu bi adwuma wona boni keyboard o sene de ndema no sofu no so agidi pa otwa India doctor ne sane are oh my Jesus ne fans mo oya so ga say nana misi mpacho me nyana no so oh say ja mo penifam si da bi so ozo bi frame nana me ye de betu ohene nana sapon mo ene ma me nya sa di no na me de me ye spiritual doctor doctor mpese me huna sa etwere direction no na say so for me fam ever mouth was eh isi abrante obi je obodo kankankankan o na otwa amafo ni say ne honhom na aba bona na no twenso say yo amafo honhom ba no o de ba na o no twenso nyame hu yambo no ma enti ase ne aka kire ono a ye tietiem bebrebe no enye bibia enti say wo a wo tie me wo a wo hwe me ekwan ya yare efa so a ehaw ohia aho kire hwe bema besi aba kodwadwuma ben wonye o doctor afre ma mi hu ne me nya ayam se me numa aduro kura angu me de fie aduan me ni pon aduan nine da ho ye se me tuo ya se doctor me no kase makodi light bay na ne boss ko akra ana ne boss de ne yiri sika ane skebe no fon ko man ne yiri eno no asa di ni babo kojo se ye kasa manfo me kan ho kira aho kira na ewo mu no enye MPP enye NDC enye CPP enye hwanhwan ye nyina ekuta asase baako ne mu se ho se net sen na abade se yi abrofo no yesu so fa ho ma omo pa Africa asem broni country bi obesoro be na joni abrofo nkon na krana na broni ni abre ko yo mra de me ho me se me no ye fira enka wonto no ana mo za force ni pana na mo ni ye firi na se mo na mo nim ne mu nya
ye wi na hyehyɛ mmara ma ye wi na de tunumutum ayɛ atato ye wi na ka kyerɛ sɛ mmara bi ba ono yire ware 7 years a mutu sa ko renew na anya bi driving license Bible mu hefa na wo mo ye condom mo ye duro de boy ho ban Bible so say mo ma ye ngo nhyɛ asase so ma uko kan si wiase mo ye de wiase mo ye de Bible say menyi bi mfirim memfa bi nkan ene o wira fi kwadwo enya wo dodo asem ni nyina ne senya me be boa na abrabo na aba no direction na benya e betimi aboa enya sika duro na we say me magic duro me fa me ma me mra wan na ka cho na sika no sabi kafra o ko pena no wan na adie nya o ma me no papa na o yire abusuanko ye nti ye wa rekwa akopesa enu nti ne yesese wo tie me ba bibia obia e da ye adwuma no eye 4 days yawada efiada memene ena kwasiada enema me kan so beti ase yayi so bana no transe 101 na no transe 50 Ghana cedis ye wia ne ombia kodwo e be ka cho se na eko ase ne yemfa so na ho kira wom na firi so ska ko bi de wo fie hunu ba bi e wo ya kire wo ya galamse wo ya tutu wo ya champagne wo ya lovia wo ya bohwehwe ni nyina hunu mfa so a ne e ka kire nyina ne se bra India spiritual doctor nchen na afedie ever ne manager so na wa bra sadete nti ni nyina mu no enya no nko ase de India ka no mambo pa kwa wo nsa betimi aka bi afiri wo wa bofakta wotimi nkasa na so wotimi nante ni nyina no kwa obehwe no aboa wo sanso na asifie esebusua mu tesa ya sika ni na doctor aso ye na afi omo wa na ko na afi India wono beta so no kwa na no so du akwa bi ma no ohwe ade egu akwa bi ya ma ye ene ha wana sika ko busua mu e wo se busua mutimi para mu di ayen se bi mo ko ni se ko wa abrabo ni nya India doctor sounds na ekura tubi she bebrebe ekuru ne bia no ese ekura se be fo boso na me pacha na okreda bibi ene kuta ntama ekuru ntime de enguo bo woden na fo de timo na kokobin 80 mo na afei bibia enkoyi emfama opa ensanom na de hwe beto mtentan ya na ahense bakona bia toye wodia ebusa panyin dia akọ befo from Israel na India wanya akonya emfama opa juso krobo wo panya wo hwe no da no adwonso oba no oda nso adwonso akora na nyini enzo ato sese bra akora ndaro adwonso be pachaw eye bibi ani apede akora nse ede guna ni mase danko ba bi na akoda no nya na bra wo betpede akoyi ede no na ahya ase ede ese no kakra misro to na mo ni kopiem wo India spiritual doctor so ye ahna kokobi 18 mu na afi wo hwe na omo awo pa bema afo aye ketekete yade wo gonorrhea syphilis de keka ho nyina adokoro be pachoko na India spiritual doctor onche domfa nkan wate na afi bibia nyeye emfama kompo na adokoro wo ko memfa sika enkan ko India spiritual doctor ho no na no efro emfama pa spiritual body tete o safna promise and fill enso ha wadwene pare nyina fo ni chemo India spiritual doctor henma kokobin na papa no ohwe no mo pa stroke enso tete wa be pa chabusia mfa bode share no shake no mfa nko china obode adma ko no pa no so pepepe na wabiere pron adi ato bo adwuma gidigidi pa ekosi anwumre no onum na afi wakwakwaji na homi safna do as I say me pam chaw abusia monkwai na afi enwuma bia ekutia ha adwene wodje no ha woda wontiase nipa so oboa no ntime mboa me pa chaw de tada wai India spiritual doctor be kafo edi amapa love me alone ni nyina so obo adwuma gidigidi pa enya se be dika ka chaw se eda ye yawada efiada memeneda ena kwasiada eda ye yawada efiada memeneda ena kwasiada anopa no so ekosi anwumre nonum na afi wakwakwaji na home hwe yen screen ase numbers no ye be sore chobi ato ye sore perfect India ne kumo bia wono no eni sanso ebia wotie ne bom sabio woni ehuna de unhu de ye ken anase koma ye di wote nso unhu India unhu bakaye ko pacho na ba obi ncho to ma wate na ye pompe na for India ne ko bia obia on di numbers no is 0240 553682 0240 553682 jueka hu 0208 297825 0208 297825 we any India spiritual doctor the numbers are what they buy juma enti abusu anye so de pe no afre na afa kumo bia no bia wo ne India spiritual doctor edi na etimi aboa wo pa India ye ko aso etwa to akoyo nye tie nie obi o tie o kase papa o kanfo akonfo me nkanfo akonfo
me akofo enye sebe magudifo na ade a me ka ho asem nyina ne se nipa bia ogi otumfo Nyankopon edi so na bo soro bo asase o me body ana Germany ba so me colleague o me fan say me kapa aha me pe nipa krasem na mmom no ne epese e kire ne se eniema abrofo no e kire nye ne nyina na enyamsom kwan so na ka sa abrofo me ka kire so na de bible bre nto ma be ka kire tumutumu ya ensa anyintum no way what I say enu ti me fua obi oye gidini oje Nyankopon edi enu nti utie mi a fa hye otimi se papa onye konfo onye malam onye so ne mo me spiritual doctor me yesusu djuma kan na susu djuma na me ye adjuma no otumfo Nyankopon ne me chiginafo am di djuma say haban e di ye adjuma no kwadwo minimum haban bo me kwa minti ma haban fifiri ensu eto minti ma nsu ntongu haban so na haban ye adjuma ne mo papa yankasa nimdie mu no ene ne tumi mu no de ya haban ana o kire ne emfanye ana odi nsu oguso ti se me di bibia ye adwuma na be success be nkunimdie dia na asere nyame dia enti ya ka che se wutie me na wutie me wanante wabre wakwa akonfo ye use anye yia wo dia bra spiritual doctor ye ne wontena se ye okuma se ahema kokobi 18 ede ye ya wada efiada memeda na kwesiada me pa chaw si abodua ya to adu eya agwalagwa esuo be na de abodua se ya nto anya ama eya apepe eya akonodi eya tano eya bongo eya tongo eya nimpoko anase eye boru a na edibo odua anase na nka na edibo odua eye nsuo ben bosum ben suma ben afa ifiri suma ehura sesabon sam suma de anase ebobo na edibo India doctor simbra ne no ntena se ye mfre nsuo na de abo odua ne ne nkasa ne ensrema na onya afa ahudi we simple enye ntokwa uwe ni yare se glaucoma e cataract emu bia bra sere bia fro boase kwan so e de se bia ni wadu bia se asimfo su ufri dunkwa na eba ufri takwa na eba ufri libo na eba ufri manso adubia manso data no manso watreso manso odaho me pa cha esan se wonam oboase kwan so na eba no wo da ka che de wan se me pa cha me si ahima kokobi 18 wo si ahima kokobi 18 no so ufri boase kwan so na eba dia cross so every sabenkum so bra senifa so but ya chance de ensa na awiadam ya chance India doctor prayer and healing palace sa so na bia ufri akra road a si ewo tech junction na fa ahima kokobe trotro se bia ufri se hwikwan so na eba na so ufri sunwane ana se ufri sa kwan so bia na eba bonsun kwanta chance down chance nkoko enche ufri sa kwan na se ba bia ani ana se bia ufri brekum si osofo line fa ahima kokobenka ka che dan se me pacho me si ahima kokobin 18 ene de sense Africa je ti akwan so ba no ene de usi ya wo Africa je ti akwan so ba bia no usi ya sani fa so wa pe me se chance de somebody si wonyina India spiritual doctor de ne so che obi ade ensa na awiadam ya chance India doctor prayer and healing palace ya re bebregu so me pacho fa so ne bra hwemanim ye oba na no te wo ya adwuma nyame a India doctors wonye oba wo ye bema kwajo Brian no ntena se eduani abo dundu ni aware ho ayeden odu aisa say bema no obedo nko a love me alone do aisa say ni obekan na bema ne beye danu ada oba no na no oba no ada on sore no asore saso yo do love me alone nko na obedo come back to me ebi oba na bema na modom mo bibi kakra ne mark tawato bae mo san nya mo besan ka abom uba ebe do aisa na say come back to me the amount na odo na efefefe na ya hoto kwajo ene pressure bebre nipa bebre nya no enye hospital pressure ni bi o eye odo pressure sam na wura dandam obi patch up jabie enyi so otua sika obi o ne yire kuntokwa na so na kumai na ekoso na nye abande ni bi awarefo mienu timi hia o so mu ujai mi jaba papa no ya ode oba no ya ode onye hwe pa na mempe no ede na wompe no eno ties ba bia eye final solution na last stop India spiritual doctor aso e wokuma se ahima kokobi 18 ne o mi telephone number sine de ubeti ofa ne mi ensa nyina na afa mienu o balance o yira kwan ya ye no betrans 101 yakopon be fa yeso ama ogye ahoto asundue ayaresa sika ayede ayewodia abusia na se ehun asem nyina eno no sebe penifo se de da ya skusi ya eni petri aha ene brema kwan ma time with India spiritual doctor ene nso ye di besie na ogbade eyi adom de yenkwa echeyen ya da se ne ye sanso be hia ye kwedie
Yes, yes. Any fiada na wotwe besim nso no eda ye okuada anwumre the same time repeat enso ho benye bi Friday na sana ne Friday no ye ni fiada se ne enso usa ni ebedi ahia wo kasa fidie so na ye di nkomo pa na timi aboa wo na se da mekan ye kwedie na ye ko MCR na ya kwakwachia director 1 Sam Dakus sanso ye cameraman anwumre ye otwi no so 1 obadi wo nhia mo pa mo ba adwuma nyankopɔ wo nhia mo ye frame baka yoko bi nyankopɔ so obadi ya doma da se de ye sanu bedi ahia yakro bibia yo onyanma for ye mosomfo India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na temenka na de ba kwa ne wo se ayin bebre o na mekɔ kyena mekɔ ne mekɔ ne kyena mekɔ ufia baifo na dada no ntumi ma enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o se India spiritual doctor papa bi o tukwa akɔ India man wa akɔ gisue hu ne ntete na ba be pie mu kuma se ahima kokɔ bi 18 e di dwumadi sonko de boni pe bi e beba yenchen eye eda ye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya brabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa the India spiritual doctor ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu kuma se ahima kokɔ bi 18 eda ye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani e fa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprenti mi ntomi nsem